Oringi maandamano ya Azimio kaunti ya Meru na Mount Kenya East ne yaremete kubwithika kirintu kuishile kirintu kuithatu ira baratumirite maandamano akethira kibwithika kinyanyuma ya mutongeri wa kiama kia PNU Peter Munya utumiria no chamba bonene ati atongeria maandamano ya biashara taunine cha kaunti nibetithite na mbere biashara cio na kinyo wendi bwethira bwita na mbere ya withire kaunti na Nairobi na rakureri kukethira kwina maandamano ya munene nikwithirite rende maandamano ya kiria Nteto kwithira yita na mbere ya withire kiri micii yonthe biashara ntere imwe cia tauni iu icionekete ocokera kaitaka untubura bukonekana ndi ukiri ocokera ndene ya Kenya atongere bakiama kiu nibonekete nende kuri ocumire kiri maandamano ya nara antuba mondene ya kaunti ya Mombasa bethirite bakimeneria gavana wa kaunti bakiwa na thurina kiama kia Azimio ndi narete otongeria maandamano ya utukborware turi kuuria web waku ni buriku yoro ya maandamano ya Azimio yarera tumiritie ya ntuku ithatu maoni yaku ni yari kuru ya maandamano ya Azimio yarera tumiritwe kwa ntuku ithatu ire kethire kinya ntuku ya ruyu aranira batukulu kura 40188 namba yetu SMS turi live kuri Facebook turi live dene ya YouTube kethira nkithoma choki ya kura tuwitana mbere na Nteto cia Weru themwe na utuku baro rekire mubango ya siasa tukethira twikara nthi na mubunge wa Imwe Central kire magushine na mubunge wa Bore mugambire ndikiri tukithoya ndiunga ya Rais William Ruto irethirite nio ntuku ya duare ndene ya county ya Meru na kinya county Isiolo na ranendekire mambura ya kuonekete kilengo kia kumeneria Raila Odinga na njuri ya weno ntuba kubanga maandamano ndene ya thiguru ya Kenya bakiwa tiki mukenya kuthetera indi ni siasa cia wao ciendera cio kutongeria thiguru ya Kenya na nika kwenda huku mathirikari ya Kenya kwanza na murango iyo nyuma indi mbere yana tukuthurandite kiri Nteto cia Weru themwe kanisa ya Methodist kuthura Bishop Isaiah Ndeye kuyukia kanya ka musikabu munene ura wethirite ariko Joseph Ntombura maitha kwithukira ntura ya ntangiliwa ndini ya muthara na kuwarwa mtu umwe na kura riongi na kuia ng'ombe kathomba ndionga ya Rais Ruto Meru na Isiolo kwethu kilengo kikuruma Raila be mumeneria no ntuba kubanga maandamano bakiwa kakwenda huku mathirikarine na murango yo nyuma Adhiati ba Azimio Mombasa kumeneria gavana Abdul Samad bakiwa na areto tongeria maandamano ndani ya kaunti na thuri na ngwataniro ya Azimio Ango wateo ni kiri Nteto cia Weru themwe beto MUTEMBEI adwant moneto mathithio ni Cindy Karwitha muntu omwana akuite nonge kura rwobonene nyuma ya maitha kwithukira ntura ya ntangilele wondini ya muthara lekinya nende kwithira baita na ng'ombe kathomba mpithukiro yeyite ntuku inkai nyuma ya mpithukiro enge ntere uyu nende iretiite antu bethirite baita uturobo lekinya kwithira ntu bau betiwa no bwa bonene hakiari MC wa ntere oroile murangiri awite nende makarika yane yingite bonene na kure thirikari ithire kiukia Italia mpui mukiri wa mithika na utwachi onkoloki Ugua ibuitite na mbere utambandwanda tia muthara tiganiesti nyuma ya ntuba ile kurathona mane andethie kuiwa kaitene ya kiumia kimwe kithirite bado kina kiumia kina keba ndene ya muthara kana kire antu betu itwarathirwe muntu wetu etwa chuchi na antu ibaumbira mureta cibitari ya Meru General na bado cibitari arathirwe maindi na achunwa mburi 90 kiumia kitathira Sunday itwarathirwe muntu ungi kathuri na kathuri yakwa okuma Kongo na achunwa na mburi ciaita mburi 70 yakwa ile within kiumia kimwe nusu itochuni muntu nonge cibitari na majera na mburi ciaita nkurukie mburi ya nara 60 na bite bionka intobira bietite kwina ntobi binge muno tuchunwa antu beto bakiurawa MCO wondie muthara Urelio Murangiri na makireto karia bwantere yakiwa kinyabundukira tieyania mwe na NPR iberekeretwe ngwene inge noti ya karibarwando watine bonene imere yake kwiya kuthuranwa muntu akua mwere ukayukwa tukathika unge akua mwere yukairwa tukathika lakini tutona kinya ntuku imwe muntu uranite kana antu baraba uranite kinyomwo wakinyithitwe koti inyoge ya gwithira ni utukailie ikinyithi nyomo tuone kwe ngwe kurutika twina bundukira twerirwe chikanenkanirwa cha KPR twina bunduki 20 itanenkanirwa mwankaru ari OCPD etu na
DC yetu ibarakishe process iwe kunenkanira bunduki kenda antu betu baumboka rwabwea twina antu ba KPR baraba nenkeri bunduki mberabere ya bamwe bayukirwe beto karia barabara ere kubwithwa ire modogashe nontu bo insecurities ira chie kithakene so meaning bunduki ire itetu karitie twenda kuromba antu barabe na mirwe kithakene na arabe to karia barabara ibete bachoke kenda baumbo tukaria na kithira ni ukaria bo barabara era thirikari ne andike kana contractor ai no na andike antu baraba batiokaria antu barabara kende ebwithwe kenda antu bara na babombo tukaria Murangeri na rombete kambira tia Kirwanda roite na askari kuyoru askari kenda batethairia mantone ya yaya umira na kamera iti achokere na kamera ikiochoka kwetu chia na kia na iku kamera county commissioner ure kamera tia kila barabara emodogashe irie na IT barabara emodogashe lakini tha IT itetie chia chiria kwe oao untangelia na antu betu baraba kura baba baingi barura irwa ntangelia kongwa mau intorene so tukiagurugiria antu baba ritie lailo baba tura ku luma batura na nyamurire baitie ku so ndenda kuromba askari betu ibatukarie obura county commissioner ure kamera tia kila barabara emodogashe operation nibu ithechokilia kamera mukila yura yungi na tuina kambi ira chitwankanetie barabara newe modogashe kwanjiria kambi ya GSU ya Matabithi kuina kambi ire ara Kampela kambi uchionde ikiotumika umenye kamera itiombo kila chionde chiatu kuina makobura county commissioner wire lakini yakakwe walegete ngwineke antu iba ukire barute ngwira babati kuruti nkurukia wite kwene tumikia kurubanjuri ncheke kwinyelie mulo moyo yo kariantu bao akiwa baina inyene ne kuthiria mburano ii njuri yetu ni twire kiri muno ite kwaria mantu a Rwanda ru antu betu baurawa ite kwaria na mantu angia maingi lakini kambu ibua ya sana no ntu boe talirira bayukirie echo kanero baita na baua bakakariantu ngwe njuri kumochi no ntu tutwire ni ukariantu no karia mwirea wira wana bonde ibanjuri antu bonde ibanjuri so rira njuri yari ya ikiri ite kwaria mantu era yo to affect kana era ya kuumiza antu betu tutayuka lakini thai batu tukaria siasa tukiaraire manto ya security kana insecurity njuri ekari ekiaraire manto ya insecurity atongoria betu bonde kuma governor na MP twinde tukethera tukiaraire manto ya insecurity ra yutu miza itia ngwetike kinya president ya mukinyila na akaumba ututhikira na tukaumba kuona karia bo kwana na njuri netire wa wetirite ekia kwethera kwe muntu uraku ainde ne ya muthara yu urati ukaria antu betu urwethera ni askari urwethera imuntu awete obichie kithirikari njuri ni chiburaita no yukirete inge obichira na kinya batu turi asiasa tukarwa manabo twingo obichira mwanka tuone antu barabe na kio na antu betu nduto totetu gwethera twina antu tukuriba tukaritie nguyo ikurio obichine lakini antu baiku ya kithakene nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika Kaunti ya Mombasa thiatiba kiama kia Azimio ni bona na itimu thuro yo ruria gavana wa kaunti wa Abdul Samad Nasri waraba kuwa na arete otongere maandamano bakiaria thiatiba barani Raila Odinga baruwa gavana Nasri arete wita maandamano na wita ngui na ingi untu baraba mwirite ndiba mweterete mwaka yo 2027 ore maandamano yara yatumiritwe ni Azimio yo kumete ntugo yesheleru ari akariba mwa kaunti ya Mombasa nibashumiretie na kumeneria gavana wa kaunti wa Abdul Samad Nasri bakiwa na arete kuwata mbaru maandamano yao. Mheshimiwa Abdul Samad kwanza is not doing anything to propagate the agenda, national agenda za Azimio. Na Azimio ndio imemweka hapo kwa ofisi. Asifikiri chagulo is not better than Shabal. Pili nataka kusema hivi. Mimi mwenyewe nililala kwa ofisi. Kama uliniona ile nguo nilikuwa nimevaa chuzo nilikuwa nimevaa Wednesday. Kwa sababu polisi walikuwa wamefunga Bangladesh, polisi wamefunga bridge pale ya Nyali na hii ya Kibarani. Wakifika unashukishwa unaambiwa urudi kule umetoka. Then nikwambie wabunge wata wote pia wametudisappoint. We don't just do a press conference alafu unaenda unakaa chini. Aiteni okau ikundi kingi na kone kishumirete kuthetera gavana u bakiwa kinya gwethera atroneka maandamanone tegwa tambaru murengo wa Azimio. Gavana yuko na gavana akiwa hakuonekana mahali fulani ameshikana tu kwa shughuli zake kwa sababu hata jana kulikuwa na maandamano lakini baba hakuonekana. Ulimuona baba jana? Hukumuona jana. Kwa hivyo alikuwa na maandamano na maandamano yanafanyika. Kwa hivyo na gavana naye pia hakuonekana lakini maandamano yalifanyika. Akariban kuluki bawite baeta nambere kuandamana kumania na bite kongarama ya otoro mwangarira thirikari ya bathikira. I would like to say this, that we are not going to accept
We are going to totally reject any element of dictatorship. We are not going to be subdued. We shall continue struggling for our right, whether he arrests all of us or not. I am sorry, I'm going to read my very brief statement on a piece of toilet paper, because we are going back to when we used to write our messages on a piece of toilet paper from our detention camp. Nkuluki ni baurĩtie Raila Odinga na Rais Ruto ukaranthi na kwaraniria kenda Kenya yetana mbere. We must agree that the economy of Kenya is haunting, and I plea to both our leaders, the leader of opposition, Right Honorable Raila Amolo Odinga, and the President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Ruto, that it's our high time, it's your high time as leaders to put aside your political differences and care about our country, which is limping. And we as youth of Kenya are crying for hard economies. Hata mwingine anaisatafuta bibi lakini akose mahari. Kwa hivyo sisi kama vijana tunaunga mkono maandamano ya kurudisha ama ya kurai serikali warudishe uchumi ya Kenya chini. Ono geregeto kumutuku brora to kuria maoni yaku ni yari kuruda maandamano ya Azimio. Tukinya ndani ya kaunti ya Meru kinya nyuma ya mutongeri wa kiama KPA ni Peter Munya kwethira itumire no chamba ati akethira itongere maandamano ya na reme tukuona kaburu kiri kaunti ya Meru aitongeria maandamano yau. Tweta na mbere atongere ni baure tuwe wika Weru ne mbesi ira batumaira mirandi ya muinge kenda kwiri utumiri boboe na wamba bo mbesa cha thirikari. Akere kaita kala kurura cia murandi wa milioni nya skuru ne yake anjuke ntere cia mara mbunge wa Ekuru kaunti ya Thaa Nithi Susan Nguge Mwindu ne thiritenende akiuria kari kura cecuria bikonio utumiri bo mbesa cha muinge kenda kwiria wamba kiri utumiri bo mbesa cha thirikari. Martin Mwambi aina ripoti atongoria bauritwe kwiga Weru na kwanikaga mugana ungwa wa mbeca ciongo ira batumagira akiri mirandi ira bakuruthira kari kenda mukari wa withire amenyaga mbeca iri gutumika akiri mirandi ira bakuruthirwa maturani mbeca ira tunengira tuwisia gaf wegwisia CDF wegwisia governor wegwisia we muntu ayage kabwera na tikwitha ayatenera bwera kirasi keri kia milioni hinya muntu aka kirasi kuikia mbeca igana kisa sawa are mabarabara ndigura ite kurugura kauga ne mbeca igana kisa sawa onto mbia tichi akitieto gato mona Nteto wate ndogwetegeria muntu wanda yao kwa accountability abo na project ya mbeca igana mbia tichi ya muntu mbia tichi ya mu muntu are mabarabara ya kuma wikeria mwanka kathwana kabwera project ino ne bilioni 3 asiakaririona na kachichi yake akiamberia gwakwa kwa murandi wa chiringi milioni 4 wa gwaka irachi bya chukuria primary ya kianjoke kerege chigombunge kia Maram mubunge Susan Nguge Mwindu aliuga wana mukari wa withire wa maturani ari na kina gioto gya kumenya mbeca ciongwa iri gutumika kiri mirandi miabwetegeria muntu koya boka mwinira akabweberia ya ukopo kathongo bokathi na retembia chena botikome Corona muntu anenkera to ngirichi akube bute akugurira ng'ombe akathia gacho akigombe ache kariga kia 15,000 ya okono ntotaro kameria kairo okati mwarwa Mwindu na muntu tengiri 45 mubuko ya okona koko thongo thago tikome muntu na ya kwere ng'ombe akunia mbeca igana ni irarere mekwaye njira ni ndite kugura kwere na kwe balance ya kweri ng'ombe akwiga na tae atetheretie twana twiritwa twari tura twaumire cukuru nyumia kugia ndana kugia twana tutakinyetie gucoka cukuru mubunge Mwindu aliuga agatetheria na bari bara baumire cukuru gatagate nyumia kugia nda batakinyetie na iba kwenda kuthirikiria kithomo kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa uga na ndaugire kuro babare yaga ona gwena miaka 30 wena ana baku na no kuga kianga inkono ndera bici ndakithoma mbona tha ino to waterereko nako wewe mugore nuga kuwaterana areko are taho keri njana muone areko ginwa kaita wata areko ukawata
anakuja yake na wamanyeri kunanga wa magorwe tisa sawa utia bo mieresoni no mieresoni wana wa bo motiete gia okay batikomba ka tawa kaire batempo mpaka ile boko ndali shukuru boko ndagaraka kavome Kĩripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Maram mbĩtagwa Martin Mugambi. Waya Martin. Mwandiki munene wa kiama kia rimo kaunti-inĩ ya Meru Caxton Miungi nĩendekethĩtie ũgarũrũku kĩrĩ mathomo ya CBC akiuga atĩ kirasi kia ECD mwaka grade 6 nĩ bibatu ũcenjirwo rĩtwa na wĩtwo comprehensive school na grade 7 mwaka secondary wĩtwo senior school. Miungi Nkuluki nĩendekethĩtie kwĩthĩrwo kwĩna ciĩrĩbĩra aritũ baba kabwĩtha ciake enda ũcindana na cukuru ingĩ. Miungi awĩte Nteto na araũkũngũĩra mantu ingĩ kĩthomo ndene cio kia Centuriment ya bũratu kũmenyethwa nĩ mũtugĩkare. Nikirentuko ya ukungwira kidhomo wandine ya Bodhugusi Centro arama skuru jonde ja primary ja kudhurene kariene atongeria monya ba wandieje bagi siasa na bakidhomo arido bakiras kabina na arimo na shiari bakwejete amwe bare na modo jora bakaririana ba kenda gukira kidhomo wandine ije. We only need each of you to give us 3 more marks. Hello? In each subject. Are we together? Can we do that, candidates? The reason why I want that meeting na walimu ndio tuweze kujua ni watoto wangapi wamepoteza shule sababu ya kukosa karo. Tujue ni watoto 10. Hii shule ile ingine 3, ile ingine 4. Tuende tuongee na governor. Tumwambie wakati tunapeana basari, hebu tutoe kiwango kidogo hata 100,000 iende kwa watoto wako wapi? Hako hapa. Sio itakuwa namna mzuri. Tuweze watoto wote waweze kusoma, maendeleo ya masomo ionekane ya Bodhugusi Central Ward. Sitaketi niangalie masomo ikididimia ama ikirundi nyuma. Sababu I know the importance of education. Kirimo andiki wa kiama kia Nadaja Meru Caxton Miungi oda ukariki uthurano negiki na ugite kithomo kia CBC ni bakwenda kuthithia mogarũrũku muno kiri maritwa kenda kwithira guti na kirasi gikinene ukira kingi. That we shall not have JSS in the near future. Sent from ECD to grade 9, they will be called comprehensive schools. They are going to be called comprehensive schools. And then those other classes that are left are going to be called senior schools. Why? So that we don't have this problem of JSS, this kind of thing. Tuendelee namna hiyo. Koroki Miungi na ugite kithomo na iki kia CBC ni bakwenda kwithira kuri na magero ja gushindana na arito bangi. Wengine wanasema mitihani inaishia hapa na hii darasa. But we don't want our students, we don't want our teachers to sleep. Kwa hivyo tumesema watafute njia ya kufanya mtihani so that now we can have competitive exams. Koroki atongeria bahari MC wetu rare Dangras Mutea ni baugite bageta na mbere kurwana na nchobi dege ni watho maturene kenda bageta na mbere gukiria kithomo. And nilisema I will support you fully. Ndio tuweze kupigana na hii pombe kabisa, watoto wetu waweze kusoma vizuri. Sababu I have a lot of cases. Naleta watoto wengi wenye wako na shinda ya karo. Kwa nini? Baba yao alienda pombe, hataki kufanya kazi, aletee mzazi mwalimu pesa. Hatuwezi taka kusikia mtu anabrew changa around schooling ama any learning institutions, ndio? Na those efforts we expect that will collaborate with the residents, the head teachers. Tutakuwa tunauliza, tukisikia tu kuna mtu anabrew illicit brews around schools, tunakuja mara moja, tunamshika, tunamweka ndani. Na muthiene MCA Mutea na ugite watu kugwata mbaru maandamano jaja gwita na mbere jatongeretwe ni uteruregani na thirikari akiuga murengo jwa thirikari na jujungi no jubati ukaranthi guru bakaraniria ni untu maandamano jane ja kwangaratane kithomo kuntu mwanya. Wale watu wanafanya maandamano huko wanazuia watoto wetu wasiweze kwenda shule. Tunaomba watu waweze kuketi, waelewane, waongee, wazungumze ndio waweze kupata suluhisho ya hii mashida iko kwa Kenya yetu. Makariene wandine ya Bodhugusi Centro gicigo mbunge kia Centuriment nkiripotera Nteto cia Weru
Rekwa rietwa ni Mutugi Kare. Boya Kare, na tukubaru aretu rekuria maoni yaku ni yare kururia maandamano ya Azimio. Kulukira Facebook ni kuona mtu wetu John Mutethi ari wa Azimio ni bareke na mantu yo theriki kiria Kenya. Paduwa ni fake promises untubura kwa butete dhia Kenya. Na Alexander Mutethi no ari interesi mbajone centrimenti akawa kirima gushini ya Kenya demuri na stima sia centrimenti ari. Dikana kirimo bango ya siasa tukaida tuikarandene mbunge wa Bore mugambiri ndikiri na mbunge wa centrimenti kirima gushini tukareria ndionga ya Rais William Ruto ndene ya county ya Meru na county Isiolo. Untubura bedri tabakemeneri bonene Azimio no nto bwa maandamano yaraba kubanga ndene ya ndikoro ya Kenya. Katuone kanya kambireka kunoka ndo wetakura ya njokerete na Nteto nkuluki. Lisha Milk ni iria retu kuma Meru rithondeketwe ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk wigo mwanya. Gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TV, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonde badrikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ne ati utetwa garanta, utetwa shares na no ore runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Bueno, tubeta na mbere kurumira Nteto chiwaru themwe. Koti nene ya chuka niteanirite ya mbara mu biashara omwe omukawa na mbantere chechuka oro kuromba koti withire nende kirutetwa rekwire mabisa pa county ya Thaa nithi kumuingira biashara yawe bo ninyume ya thirikari ya county wata mu biashara obaro ache kurura ngwe yeke kiritale ya thirikari ure kurwa no nyuba nchobi ndegene watho Samura Geshima na utwachi nkuluki. Ire tariki inya mweri ujo Aida Karimi Mugo aretire romba koti nene ya chuka akiuragia koti yenu erute watho bwa kurigeria biashara yake ira iba ya Red Carpet Lodge ira irintere cha Kirege wadi ya Mugwe kumaniana afisa bathirikari ya kaunti ya Thaa Nithi amwe na bondi ya wejani license cha kwendia nchobi batikaje kuthungira biashara yake na njirano iriku kana kumwikira mpeni we kana andiko bake kiri baenu. Ugu inyuma ya baenu kwerwe license kiri mubango wa thirikari ya county wa kurwa na wendia bwa nchobi ndege iwatho. In this case, the expert applicant is apprehensive that she faces imminent threats of unlawful harassment and possible closure of her ongoing business by the respondent, which business had previously been approved and licensed by the respondent. And attached to the application is a copy of the RICA license for the year 2022,
and photographs of the bar business. Keri itua riake mugambithania Lucy Gitari augite ati nyuma ya kuraithiria license irakarimi anenkanirite kotini aonete ati yabatiri kuruta wira kuma Januari ya mwanka muthiru mwanka Disemba ya mwanka woju na kogu etimutethia gupewa watho bwa kurigirwa ikoti. Nkuruki Gitari augite ati karimi atinenkerete koti ukuje bukugana kuonania ati biashara yake iri na ukinyaniru bwa kunenkerwa license yengi. Indi na tejaniritie iromba riri araba ino yongerekete kirichinge nkuruki ya magana mana iranju maina ya kiumia giki aene bacho baregerwe iromba watariri ikoti eno. The applicant has not availed evidence to this court to show that he has a prima facie case. As such, it is my view that the prayer for an injunction should not be granted at this stage. In conclusion, I find that the prayer for an interim order of injunction restraining the respondents as prayed under prayer number 2 of the summons is without merits. And I make an order that 1, the application is dismissed. Number 2, costs to the respondent. And that is all. Gambari konye kwerwe license kwa baino rikathi mbere tariki nya mweri wa 10. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka gamba ng'ombe mbite wa Samuel Gashma. Tugumara chuka twite Tharaka na rane antu batikunira batano ni bekiri impene kiri musako yo kurane na ruiban chobinde ni batho ntere cha Tharaka musako yura yo kubwithi tune mabisa ba county ya Tharaka ni thibo watandite na mabisa bo karia yuwiki kurana chobine na mana yalite ya chobine turitwe Europa wakabithi uro kari musako neyo au tumenyethia Ikiri musako mukire ucwana na nchobinde gigwatho ntere mwanya wa dini ya marimati muthenya kwemthi ndarekani ndatabaro ndarekani nabu mwana otige nto kingi bai no wona ntikwe kwenda antu bara bonda bai motongi uma bai baba kombe bira bionda orio raura ndeko ni ogonga ina kona ni ogo murungu na kona buru bai ni bwando keje gento getakombu chubeto zini nyomba wakwa ingwataniro ya mbuto kuma kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka nithi tongoretwe na administrator wa Tharaka South Bwana Ibrahim Mwenda amwe na mbuto ya mabitha maborisi kuma kiri gituo kia Imwe Bwaiti Marimanti location terecha Marimanti town na Muyoya twarikiria agakibunga na tiga turikite no tukenderea nyamatha mautugu igoro itwari round Marimanti town no ntubwa irabu na wines and spirit ijo ciokurukia matha tunakwitana kibwiriri athiete kwendia rengane o town waruta chiringi 20 ukabwirirwa gikombeni ukabwirirwa karatatini angitera twethira yithi twa kithakani nyakini in fact muntu akayenya na ndawa nekira sumu akayagekira kwa kathiria ntu ugekira ntu Nteto ni tare ire barabangi ukethira nchuguni baithite bedroom nyomba yani kuntu kumwe nginya kwethira nya gutena hygiene mbega so lakini kunthe kwa kurabari ikutuka baruta arahaba kiaria baugite rwimbo rwabanjirite kuringira na nkoroki barabena mutugo yo kioro kia ukiririko igikurungura ethirwa ukoroketie matha inyopetwa license itugagutunya license eni tutikwariria turi gutunya license tukarivoke license yaku on the spot kenda uchwangu geyingi ya kuruta nontu matha mara maigitwe sheria irazima umathingatire uhakikisha ya kwamba wabora sheria kuwa ukwendia within kagita gaku especially anto ba wine and spirits ibo baguchugia we extend time kuma tha chire na nuchu kethera nyamto thaitano na kwendia anto bonde baraba krutha illicit brew onto Nteto kowata kairi overlita 500 iri kurutherwa agakibunga na going forward katukuga nchobi ya illicit na inu the second and third generation nithire na kiri barabangi bena irabu barugurite bateba nenkere license nebi bandu nonto bore gwito yetabu kainga tokabugwata na kiri antu baraba nenkere license na bakuyira matha inyabio tokandiru nebi ashiri itukuganti bathingatere matha mara maigieto manchobi na nikenda citizens betu ukethira bari healthy
Yesisi waturema division ya kitheria baraba twere kuga imatha igukere na nkurukina gwa itha murinyani aguno bakaruta batigire gutire kintu tekige kununka ntere ino. Tunaendelea na operation ya pombe with the help of the team ya sub county na askari wetu, na ya kwamba ni kuwa tunaambia ambaye wanapika pombe, wale wanauza kwa bar, waachane na hizi pombe, waende kwa kazi zingine, waende wakalime. Hapa ni mahali ndengo inakuwa mzuri. Waende huko waachane na kazi ya pombe, kwa sababu hii vita bado tutaendelea kupigana nayo. Kinyawa iga nyomba nkaya mbuge nyomba ino ni ereo na mbuge yake kayungukara wiyete. So niyo na information intelligent niyo dera county officers bakambira chief tukwenda tuwatanira operation bantu yo yigitwe tukathinka bere nyomba ino iri konguni aka iri nyomba ino neno ni angania neno ingine angania neno ingine angania. Imusako gwancho bindike igwatho urawatinda ntere monya tia Tharaka musako rokuruthitwe imbuto kuma kirithirikara kaunti ya Tharaka Nithi amwe na maabitha kuma gituoni kia borisi kia Marimanti. Aratongoria baba ba kaunti kana aratongoria baba bombite kuga batitikana na guchwana na nchobi ino. Kiripotera Weru TV kuma thokoni ya Kibunga Bitwa Paul Ogwakabithe. Aciari ba ntura Chenkungi na maruthio ntera ciembe centro ne bameneretie mabisabo karia nteri bakiwa ne babatumite nchobi cibangu ikongeleka bunene maturene. Aciari ba barua nchobi ningite bunene turene ire thukangite muno ari tobobara kinya bare maskuru. Nicholas Chabari na utwa Chionkuluki. Muntu nako wato akawato kinesa busibu ata mundora wati na nchobi ata kanenkanira mbecha urogere akanenkanira mbecha njirene twamonera woro korua nchobire twamono ntorene twareku ire nchobie korothira na ngobuleo na giku ikyo giotuma akari ibantura achankungi wa mwena maruthie na gebe centro baithira bana muthuro omonene bakierekithagiria muthuro ju kirimo chibo wa mwena anini ibao na kinyatongire bangi ibantura nonto bakira bakugo ibo bakujucha ungukumo bantu akorwana nchobi ire twikite kinyamara na kwenyangia ana abao na kumaruare itokwenda sibo wetu sigilia mantu akithomo na kenda nsobithirwa matorene tomenya kuria boya nontu othai imbi bathurero kethira na betu baketha ba maunone na bakere ya thina bau ni bomba baroyo tukwenda sibo atwengira ndene matora no wete okelesa munene wa mwira nsobi ne korua ntorene akeya na mwisho renge ukona ate kunwa nontu kwibia erwe lakini mantu yaya kona yashughulikirwa ni thirikari yenene anene beto bateya bae waongo ana beto bendelea kuthira nesobi birabire ta thina ndene ya thirikari ire yaongo sana nibuo ntonchobi etithira wetho isabusibo leria ageta kanenkerongo akaria mwekororo kurua akanga kage atura kurua akanga mwanka kathukia na bakalimiko bakathuka kabisa akathukia muomwere ana batwika amba bonde ogwende baina ntoma kire minister wa mantoma yo karia bonde ni to professor Kithure Kindiki urano awe monene wa machibo baba atina bajuchiria matagario kaya kwithira batirwa na nchobi walire bakuwa kinya anto obaraba nabo bakonenkera ana abani ningoya gutumira babatiri kinya bokuthuchirwa matagaria kankwera Kindiki na anene barana nkerete watho asikare masabusibu masibo agikize anto wiwa babati kuthamwa ngwena bendelea na kuthukia family nonto bwaongo untoroka watu aete mwana sukuru mauno mwana otokinye miaka 18 itokoromba tothirerwe theneu kenda tore asiari nyatu twetheri tukolikia ngoko cieto mesie nonto mwana beto ria bakae kuma miraene bari kuma miraene muntu ana beto mauno baka watu bakatutuije nyangoko cieto na mbori cieto tukethi tukuthangika musiari urendelea kuthomethia mwana na thina ukendelea usughulika na thina kenda mwana uyo okuwa atethuka lakini eitara mwisho nonto nsobi yoyorete konto kuonde mwana na bangi nio eremi kila mali ewe ndo ateka mwana urona na akureria rasta atekweleka nonto bansobi komantora maruthie na gebe centro betan class Chabare. Siasa cia maandamano ya Azimio ni watite mwangi ntiungene ya Rais William Ruto nterecia bore na Isiolo muthenya urwari. Rais Ruto amona atongeria bangi barabo kari mucemano no yo nterecia ruire rorera nibethirite ndi bakiriana na maandamano ya bwithikite ntere mwanya Kenya na kwangaratana biashara amono wendi bakiari ni bameneretire Raila Odinga bakiwaneka kwenda huku mathirikari na murango iyo nyuma.
Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tumeamua kama watu wa Kenya. Na mimi nataka nishukuru askari wetu wa polisi, wameweka amani katika taifa letu la Kenya, wamezuia wahuni na wakora na wahalifu wote kutokana na kuharibu mali ya watu, kuharibu maisha ya watu, kutuletea fujo, kwa sababu hawa hawana mpango yeyote. Ukiona mtu ati anaweka sufuria kwa kichwa ati hivyo ndio unga itapungua, si huyo ni mtu wako na akili kidogo sana? Ama namna gani jameni? Sijui kama tunaelewana. Tumekubaliana? Sasa watu warudie, tumekubaliana? Tuko pamoja? Nyinyi ni watu wa maendeleo ama maandamano? Wale watu wa maendeleo nione kwa mkono, wale watu wa maendeleo. This is a time to bring to an end political blackmail in this country. For too long, that mzee wa maandamano ametumia fujo to blackmail the people of Kenya and find his way into leadership. We want to tell mzee maandamano, there is no shortcut to leadership. The only route is one, the ballot. Hakuna njia ingine. Na kwa hivyo rais ukae kidete, huyu mzee angoje 2027 haiko mbali sana, he can wait. Lakini kutoa fujo ati ndio ingizwe kwa serikali, rais wetu wa Kenya wanakataa. Endelea kulinda nchi yako bila kutatizika na mtu yeyote, kwa sababu sisi tunajua Kenya yote iko nyuma yako, na watu wa kutoka Isiolo na pia watu wa kutoka Meru wamekushikilia kabisa. Azimio ni kama vampire. Vampire vile inatafutanga damu, Azimio inatafuta damu tu imwagike. Na tumesema hatutakubali damu ya Wakenya imwagike. Si ndio? Ni ukweli? Mheshimiwa Rais, sisi wa mtu wa Meru, kitendawili tulitegua samani na tukasema ni sufuri, na tukasema hakuna kitendawili katika Meru. Si ni kweli? Jana, leo na kesho na kuendelea hautawahi kusikia mambo ya kitendawili, na wale walikuwa wanajaribu kuona kama wana uwezo katika Meru wote wamenoa na wamejua kuwa wa Meru ni watu wa msimamo. We cannot do what our friends want us to do, that Kenya is going to be led and elections and leaders are going to be decided not by the power of the ballot but by the fierceness of violence. That cannot be a democratic nation, and we will not go in that direction. So tutashirikiana pamoja, na mimi nitakaa kidete kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele, kwa sababu mmenipatia kazi hiyo. Si ndio? Nipeleke hii vile inaenda mbele, ama mnataka tuongee na hii watu ya maandamano kutusumbua na kutuletea kisirani? Mnasema tuendelee mbele? Tuko pamoja? MC wa Karaya waririro rera Peter Mutuma Kalembe na mendete thirikari ya kaunti emero kuwa mwabisa ba kaunti u barita baishamba shimirandi yekekenda waka utongere bwa wentakanu kumania na ithima birenjete arutongeriene. Kalembe akiarira kuliongete kuone moya mirandi na menderete urutibongwe wa gavana Kawira na icokeria arimi ba wondi unkatho ni utumira rwirura benjire akiwa ni rutethete ukiria wondi u. Kevin Kimathi aina chionkuluki. Uyu ni MC wa tene rurarera Peter Mutuma Kalembe akiliungana na ithima mwanya wa mona aremi rwirio rubarea bagunegite mwanka Thaa na ithima biria njire itenerea we ya MC ontere oiji na bui nyuma ya thiati gavana Kawira otambia mbisa mitandao ni ikoni okuwa mokwa mirandi kathomba ithima bia ruentere oiji muno ya kithima kia konyo wa dini oiji rua ndeyeta na kwa Kalembe kenda mbona wala thulunga Meru yonde ngugira ariterera arathuri kwa miaka 5 ndukwenge ndabwira ya we ari mendeleo maratathi na thikari bari nio nende boga kwa ile kithima ke njira miaka 5 athirikete bwenya kithima intaka ketenyuwe nyi mwana mundu kinya ng'ombe itenywa na nokona mundu athulunga akona na kithima bya mama. Kalembe na ulito muno nyume ukinyuri boti je buruku makiria thiati bauba gavana Kawira ndatorete kithima roire indatorete kithima kamutune indatorete kithima rorera indatorete kithima konyo kebo kona gikutheruka Thaa iji ke barato barona na yantaka indatorete roje Kairone indatorete roje Mukungu indatorete roje kithima Antonjara indatorete roje kemo ndara karumande kemo 11 bakejo challenge mbere
iba igwa baya ashamed kwethwa wakejo challenge muntu umere getene na ndo beja na solution ando baruire bila bakwenda ni alternative maendeleo oke kwethwa Karembe ata athitherie te kweja kuthekera ando bakonyo roiro anda rojo roro ria ro mabwa no kona ina ndiro kutheruka ndiro mabwa bwega pipe uko na chonde iwo kona tiete to chonde rokinyaro akinyanja bakalimenya watermelon bakalimanyanya bakalima matunguru ko ando baba bakonyo na ando bara banjorota bila bakwenda irojo roro thithoru equipped ro ikro pipe no ndo rojo ro twaturite na ligi ya county Kuluki Kalembe na ndenda twaririe ngama na tumwire thina yenu imakobokobo kana iroje thina yenu imateresi kana iroje ko ngama no kuigwa bobo aga muno na reka kuri antu baumete na ara mikindori bakaja kwenyanga ya Karembe na inde wichithete no kweja no ngwetere orowe inkwenda igo weketha mbeketha mwekoro mukoro muiketie na ina nko mweketha oke ko tija wekethera antu rojo ro kutheruka uju antu banyua imbio mbetia na mbere ma okeja roire igwa ma mbere ma okeja kuwetharie to Karembe eja wambe omenye barabara kuma Kairone kweta mwanga mairi 5 au kithima au kiguru ni anto mionki anto banjoro to batombo kethenya anto ba ndunyoroma na kinyilia kiribu buru msujo watene wa dino ye rururu ale rapito yo Mutuma Kalembe ngabona mbeka pole mbeka nde mbuga koroto tuko okori rwi murago ukona Karembe onde mwana munini mono kwetho kirota agoni na in fact nyante kuthugana area igo okara okindugana area ko wenjera eja connect roje amba bolitango ngembere leo na ndebo je bo challenge Karembe go challenge Karembe ikethima ke konyo ke kerwambio ke thitho roje go silence Karembe ibarabara ichonde ndatige na nto mbeta kwithithia mbere mangava na le kuma ramini oro umere okinya konyo na barabara eu era kariate no torere anto bo ka batethia imbi kuma barabara ya Muterondi mwanka kenoria orogira ka batethia ata kenda weja kweja kwaria nto cha Karembe ngongongongongongong Kiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi akari bantu betu kiongo yembe no thene bona nitie kwaniro kuo kumana murandi hospitali ya Therere wo konteru ni thirikari ya county nere kethiro kinya iri na maternity ekuru bantu renende baruwa nende batethira bakithine karingi kwita kwewa na bontu boroba kuontu bobo batethia bonene Nicolas Chabari aina Nteto nkuluki gekuru cianturei nicio mbago ichombete guthikire ya thina imbike muno kwa watu wana ekuru bakuma antura achanto betwe kiongo na kinyantura achakube bethiritwo kwa igita ari raja beterete kuona maternity kiri cibitari yao oyathera nikenda bathina mbe na kutharimirwo akiri cibitari ino no ende bare akube kutharimirwo kiri into byabirikitie na kuretwo kiri cibitari ino muno kiri irwangi iro maternity thai turi aria mantu ya within 1 week maternity yetu ikethire ki launchawa na tukuona into bira byiyite bya maternity tukuona bibingi muno kinya kethira MUH wetu akuwa kuri twinto tutiyite tukareplacewa twandikire proposal mbere kabisa kiringa banorori kuo miaka 5 ekuthira kenda tururirwa maternity ici lakini ngabano yo ari kuya nara yukirie program mubango yu na yethia murandi yake kwa kisha ate tukurura hospitali so bila tukwejirete katukwenda kuona ikwekinyete kikururwa na tukuona kinya mbachi mbere ya itanda bia mbere bila byatumirwa hospitali iji bikinyete na machini ile ingi kwendekana cia utetheria ekuru kwe watwana tuciona ni kinyete kuibwa ngwire ritikite na nkawa ibo ya kabisa murungu embere itukuona tweta mbere na igembe no thieka api ekuru betu beciara irara turi akue tukiona na beciara abo boya bakatendwa boya na ntu beno juice batikwerwana na musi
beya na bakwete ana baete ngabenji na sia nonto bakwethira bate atendini antu baenai beno use warira sub county administrator wa Gembe North to Elija Ikeboro wa kuriongeta cibitari no bagwatanirite na mandagitari wamwe na atongeria bangi mwanya kuraithiria ngugereria na mbere kurutira rwangi ro maternity bonete ate ngugi no kiumia kimwe ikathi na mbere kwithirwo ekurikia na arende bakuga kinya intobia bitarikitie na kinya ukaithirwo bikuretwo ni kenda cibitari irugurwa tuwiritwe sana ni atongeri ba cibitari kwarakisha tuwiritwe sana nyane MCA wa area je kweria kuthetera mviji kwarakisha kweria kuthetera cibitari je nontu ithina yithirite inyeletie antu ba community sana. By the way, kuma ndoleli kuma nakwita wakiani kuma mwitho ngaya kuma park kuma kina mwanka kwita mutwati na lare kote maternity ngiri area. So wamba wale waniate antu barite thina bwana mantu na ya kwewana komine either tomba either tutete nyami oyo eminge muno kana ya ekuru kana twana kwithira baikuyaira njirene nontu wasia utethio yabo. So cibitari ire kethire ri yetethia rinene na inkoromba contractor na supplier ba interview bara ngabana atumite barakise bira bitia kinya bikinye ekuru ba area na bona antu banture na ba area yonde kabisa na boito boria nete yo kinene tukureterwa facility katureke kwerwa na musie kana wita kuraya tutumire facility yetu kenda kinyekura kuma the right dispensary Gembe North Peter Class Chabare. Reverend Isaiah Ndeye ni musikabu munene umweru wa kanisa ya Methodist. Ndeye urabethiritwo ari musikabu munene muwatili wa kanisa iwa thuretwo kuyukia kaanya ka Reverend Joseph Tombura urabeberwe nyuma ya kusheni cia kaita kanisa ene Reverend Ndeye uranewo kuma county ya Tana River na ari wa mbere kuwatila kaanya kau ethirite nende akithurwo na kura maana yelia 84 no shinda Catherine Mutua Dr. Bundi Miriti na Bishop Addison Moiti barane ndipo watite kura 35 26 na 24 muthiatano Boniface Mongera aina Nteto nkuluki Moroto jwakithurano kia Methodist gia ntukwenarwa jokumita kuma kiugo na kiukula Isaya Imwe kamurie 10 mwanka 20 karia kauga atiri njoni turikania turi amwe na ndigatorero mwako muntu kwenarwa imwana jothiri kwata jwa delegates kana rongamiri barabaringire kura na komudra Bishop Isaya Ndeye da Bishop munene wakanza cha Methodist kwa miaka 5. Bishop Isaiah Ndeye becomes the presiding bishop-elect during the 58th Annual General Conference. Bishop Isaiah Ndeye athurwa na kura 281 kumakiri kura 367 aranda Daktari Catherine Mutua aire namba 2 na kura 35 Daktari Justus Bundi Miriti okuma sinodi Nkobo ona kura 26 Addison Mweti okuma sinodi 400 ona kura 24 na nyume kuthurwa Bishop Isaiah Ndeye na nenkerero mathaka jotongeria na kumakanyene akugwatira karia atwire kuma mweri-ini jwena. Na wewe ukumbuke ni miaka 5 usiongeze mwezi wala kuongeza mawiki useme tunafanya kazi fulani kwa sababu hatutaki fujo kutoka leo. Itha mbere ithurano bia mbere nabio Bishop Justus Bundi okumoroterwa Nkobo no kire na karari thiomi kuthoma kwa delegates kana rungamiri okurukira mitambo aria kwenda turatasi twandike marito jao tutwinenkanirwa kenda bathingatira muthia baba inge ibarakania Nteto cha Bundi. We need copies because we have seen minutes being doctored. You are now, the office is the custody of these names. I don't have them in soft copy. I don't have them in hard copy. We have seen this in this office. I've been here for the last 10 or so years. The standing order is silent whether you are provided with the list or not, and I can see that projection is quite clear. We are in the e-meeting and e-board meetings in this generation. Everyone knows that. We don't want the issues of the back days.
to find us in this kind of a generation, Mr. Presiding Bishop. Kuthura kwa Bishop Isende naku kiri kithurano kiki 58 igucokete giti ya Presiding Bishop Rotero Coast na aria kiambiririe na Bishop Ronald Mogongo aria kithirito kirotero Mero maita Nteto tumuthingatanio. Sisi tunashukuru kwa sababu watu wengi wameunga mkono uchaguzi huu, na kwa sababu ya kuunga mkono kule pia sisi tuna furaha, manake cheo hiki tulikuwa tunatamani kiwe karibu na kule kwetu, ili tuwe tunajua matunda haya ya mtu kuwa presiding bishop watu wanafaidi vipi, na je injili inaweza enezwa kama presiding bishop anatoka kwenu. Kinya bara baduri batuweka bamu bachita Mount Kenya, bange bachita Coast Region, bange bachita whatever names they give themselves. Dina hakika abachokanira bonde. Bishop Nde na ndinategeria methodo irigiro ni ngondu cia Ngai baba ingi bamutegerete cokirikanche Methodist nkumire aurire na mugaru na withire uragutura kwithira kwina moni nkorani ntukwena arua moni jonthe jangwanene jankoro na mwarongina nande a Kristo baba iborite Bishop Marukire bwana Joseph Ntombura ethra cokira na bamurekera na kinyawe abarekere. Ntombura atareka nkoloka ngetiera mbeya inya kuona what is going on in the church. So today I feel I'm back home. The church have stood and built both by leadership and practically. So I thank God in heaven. Thank you so much, Lord. I'm back home. Tombura itomurekerete ginye nundu nya tomukamata itu tukanoga. We pengine atirona aja ya kureconcile ni antu. Na forgiveness yambairia na uwa wengwa. So nande for me we are forgiven. I have forgiven him. Though na tokorokirete kipindi giki omo na giki thoku people have cried. Lakini ntujo metha bijate uraira na jonthi. Katumurekera kana mwathe ni wambo murekera. Kiwe Bishop Nde no gitakethro agitwa ntuka gucokia nkatho endika giteneka kana gongete na gwikira bunene mono arungamiri karanda Lisbon bra mukoroketie antu bakanche Methodist ashore amwankathewe iritwire rungamene awe. Na tariki 20 mweri jo mogwanja Bishop Isende akomba kwethura ithurwa ja Bishop Mogwanja kanisa cha Methodist na nde kumiraja gwitana mbere kwa miaka 5 akethura karita gitiki wewe nene kwethura chokania ngondu cia Ngai ni nyankoroki goshirira na Ruteto ngiripoti na Ntoshero TV kumaja kingina ngine na kine kimshusha Nairobi mbeta Boniface Mongera. Boya Boniface au no tukinya muthei wa Nteto chetu chethe mugucokire nkatho na tubugo tho watandirite na uni twatire uterero ngoro studio kire mubango ya aro siasa ratugetha tukerana na mubunge wa Bore Mheshimiwa Mugambire Ndikiri na mubunge wa Imwe Central Mheshimiwa Kirima Ngushine ukethera wekulukwa ni Edward Ru. Woni beto Mutembei Edward unetoa madhidi ya ukari Cindy Karwitha.